Assalamu alaikum. Amsane ni mwanjia wo mpartage babi video ya. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwezi wanama watukufu. Sinjia banu emakatiano harma madambili. De dumkiso mziro uremao wananyasi ikaungwa jihunda o harima yenti ya Egypt emakatevuo nao yan nandu wanazioni walioyi ikaumono harima ze rezo sosio o varoha video handongo ikao zijirisi wa harima le jumba laho wanazioni wao enge sikahanza ni vehe risala yinu hosoni mwe waziri waheze habari zabonze ne consul ujihundo harima yenti ya Egypt. Iyo nde mada ya handani. Mada ya pili garjohu ujaharima ze kufuru ikao ngazidezi wao mwanamsho hatu parazayon mumjua unyonsi pia hakalite zinji za hahe harima zembwana ikaundoriziwa nao banu baha heza hanjia l'eglizi hakauheza jimbo lahe hiho yakaulifanya lifilme wa hiho kwezi kabla raha rejanji ya harmwe mada ngamkazo ye video ikao dezajiri woskwa leo harima yenti ya Egypt ili rimoneseni ukaya utungu kauti mwangu ila dimu vaparihane ndazi polisi leo idali ya rashkulu ija yivunzu yao wamonao wanjia hiyo hata washusha kavala washirengi ndele jumba ngamona ndele jumba lao wana kumori kamunosha wavunzu wanjia kwa parsa mundu wardi wa roha waheya voju kuno statiri hindi le jumbi kao zesona wazahona kumori pia ngishike voju ile monao ibula de hulo emasonyo yashikomora ni mndu atahasanyo sonya haini mndu yataho yafanyungu yashikomora ujasonyo hibahati vundu wakamba kwa kusonya wareme wabumu wangu waparsa kabu mutu yaka yabo ya jajuzi ya wongina visa ya mwezi ya kamburu marme passport kambo haswili shawa mrenge abarzambao nge harmaze polisi awasa namna majibishini ndi wa mtani ina visa shatafira hao wa mrenge andina moni sena va di restora ya homa na mkumore statirizor jilizao zabari li jumba la bali moni zengozi mwana mkumore pia huja wabali ya rashkulu kawati namna ya ukaya jumba la wanazioni Juliani hao mndungu njio mnake hinzuni hata harmanti alafu mando abali rashkulu wajiwa njie wavunzi wareme kwa jabula wavunzi beli jibala na zabana mweseni restora hao na kumuri lohunu ketsuba lihomu wangu wamenye pia wajuu etajararu ila de hindini ya komori inu wei marabu idi marabu mwini keja komelo namone indehe marabu kwa jaikomea au ya bilivanu tena mwarabu sayo kejakomelo umwarabu kwa jakomelo mone désolé kwa jakomea parce que ya mwarabu afuma sommes dans la situation giro sous contrôle sayo na mone ni le goba watira shukuluwanu wafunzi mna ndini moi ulikokai kama katanza tele kile mbusindi hawavunzi watoa iliokaa haini mndu ajukanza ajanje hunu ulijanji maana kuvinza hiyo ndio ndabwa chua kima tamu ya komori ndio wa tsaino undu mwango wa restora ya komori lo hunu tsaino wamenye galia iliokaa umwango kuna ujuo parubali pako shanji wa mrwaji avati namna mwango huo hata ujuo parubali hata wamenye pia nao inde matamu hema na mkumori kaye ujavano afanya zibar na majiza haya wanjia pourquoi hujahunu wa bali rashkul
wajua menye nuga madazini wamenye leboba wamenye hunu nabo juzi vano dabora veha barua o Beti Salama na barua affaires étrangères rafanya video na situation irundao ema pesa rasara rengi wayo kamdunge na visa wandu walona visa warengwa munzi anwafuilo au mapesa sasa sura makatmilero jima jana mani za kamili mapesa wandu rasara bo hayo ikopa sababu na visa ba muslimu hunu ocho kindeniha ocho fuyelo mbenulo ni warengo usina visa warengi ndo kwansio hata ambaye dusiza kufinja yabo situation hii ngar parao haini mrikao ina irumbi haini mrikao ina taratibu siga sibunu ngasina ze bitaka za hatu ngasina ze taruju za hatu za kinashioni watsona zioni ndo ze certificate za hao zo kawaja la pitali wasimdu ya jahunu ya doliva nyumba wasinuka ngina ndo wasifanywa hono haini mrolo hune zinji kaka sina visa ngene reshi ya visa share kalo ni reshi rekao parisi winji wakaurengwa hatu wakaurengwa haruma ze migration maze longoza lisara zi janvier rambila zihisa zinmunisaoni zinzijiri leo abaha ili ukaya wawahi wenzao watupa sata mduwanu wa mrenga afisa urdirisi wardiwa rejei walewa ndo huduma tambo juti wani sati wambia kawarenge mzima ya kaharumashi wanda sha indini warjuzi so masuala zabari leo wajaharuma ya andreko imana mkumu linguyenshi harumazi sona zahe di masonyo ipatiseri wanasho watu wasomia makari hula ramonisani hafunziwa restora wamba leo yesha ule mbashaula kumaniza ula zahunu wakumoro unjo kajibanizo jagu wabanu waja chahu wako jabanu wabali ya rashkulu eske zinsilongo ya ukisirika laha tuwa duunde za namna jizungoza suweda rajayinu sigaru sisawa eske kudamada linu lifunziwa harashkulu helinu restora kamili ya rewema watupaswa mru yao abaha mnjia mreme nyumba kamja parsa namna jimbu wao shawavunzu wa njia wanama mfikira mamu mwishambabi za kazi jiri e video yinu ngiyo komple harmoise réseaux sociaux ama yo sikitifu halisi haukainu ngardo juwa rambe inu maison culturelle Somahan. J'ai pas fini. Gardo juarambe inu maison culturelle yaho wanazioni wa Komori wa nshio Egypte. Wanu pia ndo wanashe watu ndo wanashahatu wajiunda au harma nchi ya Egypte haufanya misomo ya hao ili waje wadirikie nchi hautsaha waje wairumishie leo wazubilwa ne polisi enyumba imenyewa babali wa rashkul li yakomenye nyumba ili wanjie wamenye restaurant wamenye lefuko la usonyea zeswana za Kikomoro abo leo tijohanza lebaru walinu liwaswiri waziri wa hezi habari za bonze champion mbaye liwaswili konsuli kangu jihundo harmenti ya Egypte endobi aladhimu ya renge zedwamana za ubirilia mwana mkomor harmanti toka uyonti ya jihunda au harma msomo ya jihunda au harima utobibu ekatsindanye leo zinu zijirije yokajumba hamada linu libali yao utamaduni wahensi ya hatu hosoni moa na shewatu wanazioni wajihunda au harma nchi ya Egypte wakatretewa harima faso hamada yinu hamama voyou hamama delinquant zabari hindi linuti jumba lala dhimulinjilo ainamna inu ne polisi ekale le jumba linu inuramba o maison culturelle likahenda lanjilo ila dhimu ye consul wahe Komoro jihundo Egypte ya informewa na habu
ikaha informewa ngeladimu yambiwa ishatsongeza ili bakaye presence ya hema autorite competent wehensi ya Komori umwendo wahe polisi armale jumba hilo kabati zafanyishiha shahama wandu wakaunjia harmu apartment watsahemru delenka trafiqueur wende wavunzwe nyumba wanjia vatsina mba amri toka uyonsi zero hozaho wanashe watu ngizo haruma uhara ngwa enshiyo haruma ujiro haruma situation hamada yinu na hiyo haki ya hao warindinde hiyo haki ya hao warindinde hauka insinde namna mwana mkomori ya ladhimu ya tretewa eze domana za haho hindi waziri wa hezi habari za vonze konsuli uluyo Egyptu domana ya mkalansi za hindi katsinda yinu tsindo udamfiye mwana mkomori juhundo yiho remna shioni reya henda haruma zihiro reya henda haruma biashara o wanadamu wa wonti pia wajunda au haruma nchi ya Egyptu aladimu ya kedingo la hao ya wasekurize uondo la konsuli kangu representant ya hatu haruma nchi hiyo uondo la waziri wa hezi habari za bonze situation hamada yinu kejala dimu ke ijiri iwaswili daraja hamada yinu abole weye ntinde yaremwa itombani idharaulwao ifanyiwao izuzanzao inge rijohanza nyima autorite wa hatu mkera dhidingohi mwoneleye nsi haya mwoneleye wanazioni zetambu ikaonga ziwaremao ojiro waremao shazitike mda inamna inu mwana mkomori khairumarti ya juji hunda ya tsojua ya tretelwa hama inyama shitsona mradi waundo wana hatu do wanashe watu do wanasha hatu do wadzadza hatu do wabeba hatu wajihunda warmanchi ya Egypt ingeleo ngamshemezo le danzilinu haulibeshe waziri ne konsul na benazikaze kifu dingosi engiyo na faida hindini bake konsuli harmansi eke konsuli huo kana urenga ze responsabilite za usekurize mairanya wahahe wajihunda au harmansi hiyo hoka iyo nde role ya konsul au ambassadeur ujihundo harmansi ya kijeni ya represente wa nchi ya hatu abwe mihima pia ya hema raia wa Komori yimkansi harima le dingola hahe ya ladhimu ya sekurize ya tunde ya juwe enda zibi ze tabu ziwaremao enda zibi ya mahutajio wa jo yanza izo pia zikalantiza ye konsul awe ambassadeur leo yeroliyo kaitsuru milo ane konsuli uliyo Egypt lewe ya ladhimu ya wagoje ya wambie izo waladimu wafanye do waziri wa hezi habari za bonze shake jaka uladimu keleo o wana hatu wajunda wa armenti ya Egyptu wajunda wa harma situation ikaungio degrade namne kawe ni mrungu parole shahada makatirulo na uyanu abu uo zero wenda mno ingena mkeradhi mhozwana yensi dingosi na mkeradhi mhoziwa no wanashe watu wajihunda wonse watretewa kibinadamu watitretewa kimadelenka bauti madelenka mwana yaro hende yasome woti delenka uwoti voyu mndu yaro hende atsaidzi hiro woti voyu woti delenka mndu yaro hende afanye biashara woti delenka woti voyu iyo nde mana la Johanza mkeradhi mwoneleye nsi haya bawu wakati nguo mziro na mhozwano wana na mhozi wano wana wajunda harmenti ya Egypte oskwalewe ya situation i dépasse ses limites
iyo nde mane kaunga muhutajio waziri wa hezi habari za bonze ukeradhi wangalie za faida, wangalie zilo prioritaire ndo usove wanazioni wajihunda wa Egypt jumwe situation ikao nge wahunda we makatirulo na uyanu pisco enis jo wahunda ulo responsable uonda we waziri wa hezi habari za bonze oindo ikonsuli ujihundo sur place na mangalie feti yoka inu maison culturelle de le jumba la hota maduni la hoa nazioni wa komori wa nchi armwe enti ya Egypt lendela ba la vunzi wa harashkulu ne police wamenye wa sankade wafanyizo wa kahanza vatina mba preavi ya signalma yokanga ranzauri jarma le daolanyu ilo banga sina enquête ranzori procede hokayo nde namna kabla dimu ivire kasjabire namna hiyo watrete wa comme des voyous comme des délinquants ngaramba uti haki ngaramba uti haki kwezi iyo nde mana rajuhanza ni madhamana rawe waziri wa hezi habari za bonze reconsuile muhunde shawiri jume situation ikaungeji imposeo actuellement harmo wanazioni wa junda au harmenti ya Egypt mtsilindererewa janaza enge mshemeza ejo kaulili ya mruka hafu na mlilie railinge na morangu bahina rililie na mlilie wanazioni wa junda wa Egypt na mlilie uwandu wahenda watsaidzi hiro walio Egypt na mlilie uwandu wahenda wafanye biashara mwalilie abaha rahaze jambwa aheza zobira bei situation ketinyangu wanazioni walio Egypt ngo haruma uziro ngo atabishiwa ngo sina mezi minji wafanya ze demarches ontipia wamwalerteni kabatu diso enga mjodi sandi katilewo ngam mjodi sandi ngam linda urereo ze janaza rangu kwezi enge mwambe kazibiri nai na mjusezi tuabaha ba waondo wana hatu waondo wana hanyu waondo wana shahatu waondo wana shahanyu waondo wabeba hanyu ndo wabeba hatu waondo wadzidza hanyu ndo wadzidza hatu ndo wajunda warmenti ya Egypt kartu hanza rere wa makiesi ngaranzaule dalauli parihani habaha inge kwezi iyonde suala na kanzaniele zebanu hamadu holi honde zijiri yo harmenti ya Egypt harmu wanaziona hatu le kafa liwondao ili baundu heshawiri de mana akaubeha ye mesajinu harmwe waziri wa hezi habari za bonze ne consul ikangu jihundo harmenti ya Egypt rambe edwamana inungio ya hanyu nyindo wenyi wa mzounu haina zijojiri ngarjohu mrihani iyo de mada ya handani rakahanza ribire mada ya vili kwezi namba nga manzoni njira uhusu mwanamsho hatu parozayon ikao juzi hakafanya clip haifanyia l'eglise iyo yo humkinishia na mrisilamu yo junjo harma l'eglise kajenda ya swali mruju woti yemi duya harma l'eglise iyo kaitsu wonesa kamruye kafiri mwanamsho hatu parozayon animonesoni ye clip yeifanya hii kwezi ngamonao
mwanamsho hatu wa artist ikawo mre kafanya clip mru jua haifanya haina vahanu bonsi pia nzao ya enregistre mwanamsho hatu zayon haifanyia harma l'église kaja swali kajamba ya katolika shaka fanya clip ya kaanza za image yazifanyia harma l'église ewo haramu liyo ya bonda ubi kwezi emana leo wanadamu wa jihansi juma humteza sheri ya humdea ya humnika sufambi zabari hindi le dhambi liliyo bandali vane klipu ino hajojua ifanyie harma mlima hajojua ifanyie harma bahari haina mahala yonti pia hajojua ufanye klipu yae leo mwanamshe joyi artist mwanamshe joyi sujan juma zembwane kaungarziwa nao vanu rangu 2019 yajitolea hawanilie nti yae na huisikinia hajitolea hauonesa utamaduni wa henti ya hatu nanda unu yokai mhezaji yeuvanga yeuheza leo hajaji hundu harma situation leo ya deziwao ya rendo mundu tsihindu ya tretewa ukafiri zabari hindi ezidwa zinu zabari hindi harende le dhambi yafanya vandali dabo yaka hakawa registre clip haya registre harma l'église tiwono wa Komori wafiwa ni wanzani wao wazungu no wanjiyo l'église iho kwa jaka uswali shawadungule tengwe iyo yukiri mranja l'église na renti wo veke na balahi mwana mshatu zayon ba wo veke nguo mwinji mrujua hanjia l'église kutunjia waswali pisko weti katolika shagoti omndu wojua hutia vanuri wono ngabo wazungu kwa unjia harme misiri ya hatu eske bala wanjia ukaoma zisilamu no shawo veke wa hatu nguo mwinji ingele unga mshemezo nimwambia nikana mrenti yehen ne acharnoma mloni yoho soni mwe mwanamsha hatu zayon pisko zayon kaja kosa kaja fanya dhambi choka ulonti kaja roa hitwa kaja viole kaja fanya tobiambi mrenti ya acharnoma mloni yo kontro el e acharnoma inu zabari hinri dabo yarenda wa mwaka uladhimu mfanye acharnoma warenda una iharmaensi wa violeo wa uwao wa dhulumuo kamchu wafanyia acharnoma shale wa artista madoyi arihanji arma la glizaka uweza yafanye clip yahe ya registre yabo leo zirengwa zifanyiwa hamale undo handa ngejumo totumolo manani ngejumo tretewa haina namna yonti pia ya kumrende nai leo tikanza ni mwambia ni kanarziye zayoni woyi mwana mkomori woyi watwania sawa nema watwania wawanili yao yensi ya hapo ngumerite respect notre sœur Zayon mérite le respect de nous tous pour son combat contre la dictature dans notre pays, contre l'injustice, contre le détournement. Iyo de mérite yamladimu leorimnike yo. Shatino jaba nurkentir dom safihi remdeya. Remni kamadzina, remni kazifumbo. Non, nekeba silingosi. Naribuwe matsubu wa Komori. Rirenti wa hypocrisie. Rirenti wa nafiki. Wa traite de qui que ce soit. Bah il est temps
ya uka haina ndongo mwana damu yambao ya ke responsable ya zambi avec des preuves à la main shamra tujamba kawe ijao vatina ba preuve itoka uyonsi ingekwezi ngamporte soutien indéfectible hoso ni mwe mwana mshohautu Zayon ni mwambie ka continue ton combat basi wanoma hao ngasi hodingoni mwawe ngaru stehiyo ngaru croyeo sur ton combat sur ta musique iyo ndiyo rikutajia oleo o wandraji wa humilio dingoni wa encourager pour aller de l'avant chatindo huja waje wadodea inge utishie zidwa udezi wao Zayon. Laisse-le parler. Laisse-le parler. Gardezi wao bano. Gar kazi wao ndabo. Gar itumlo wao. Ili ranzeri indexewa. Cha karnaure dingoni. Puisque chacun de nous est fier de soi-même. Kabatimdu Jokov Jarnikele Sovano. Kabati Jokov Jarnikele Sovano. Donc, mimi yoni encourageo, Madame Changou Zayon, fonce, allez de l'avant. Car tu as notre soutien. Tu as notre soutien, Bozayon. On ne va pas te laisser tomber. On ne va pas te laisser tomber, Zayon. On croit en toi. Donc, force à toi. Et beaucoup de courage. Voilà, juste quelques mots pour t'envoyer ce message, ma soeur Zayon. Tu fais partie des combattants de notre pays qui se bat jour et nuit pour l'injustice et la dictature et les détournements de fonds. Donc, tu as notre soutien à 100%. Aujourd'hui, demain, on te soutiendra. Puisqu'on connaît ta valeur. On connaît ta valeur. On ne va pas laisser les gens te mépriser. Marhaba, mwana mshohangu Zayon, ngamubu Mwenyezi Mungu, emesajinu, uiparise, utidekurajehe, puisque la balahe mgazija, eni mrimwema, ulona marunda, uondo urewa wobwe. Shao mri uchona marunda wokore wabwe, emana leo deziwa wobwe Zayon, ujo karikaturewa, dabo ya kango balio ndongo za faida ngo balio ndongo njema za uwanilie nti ya haho lazima ngo jodeziwa lazima ngo jokarikaturewa shawo la utufanya ndongo kana ure wabwe. Donc iyo ndemana na jabanu heze madame bilizinu de madame handanina kanzani alerte ministre des affaires étrangères, le consul de l'Union des Comores en Égypte. Suite ya situation ikaongerema wanazioni wa junda wa Egypte actuellement minhum leo harima le jumba la utamaduni la kikomori la wanazioni lenda la menyewa ne police vatinoka wa informe visite wa jokawira shawende wa menye wanjomziani wende zao izo tabunziro namneka wanazioni wao emakatirulo na wanu ngo uharuma uhara chumwe situation ikao ngeji impose uhosoni mao nena mna watabishi wao harumenti ya Egypte abonde mana rakahanzari mpare Mbaye Mohamed Chamfiou waziri wa hezi habari za bonze ka irresponsabilité nungiyo hao consul ujunda wa harumenti ya Egypte irresponsabilité nungiyo hao nyinde mwara daraki ya haina mwana mkomori ujihundo harumenti ya Egypte
nane ninti ichoka uyonti iresponsabilite ya hem raya mkomoro jondo harmanti ya kijeni ngiyo hosoni mwe balozi wa hensi ya hatu ngiyo hosoni mwe waziri wa hensi ya zabonze wa hensi ya hatu ngiyo hosoni mwe consul wa hensi ya hatu jihundo yabo. Iyo nde maana na kaanza ni behe message ino ili ni mwalerteni rifanye signalement mhunde shawiri la he situation la ho wanazioni wa jihunda Egypt waenshiyo harima uhara waenda mno mmasove rahare jandi sove shewa ze janaza made abili da inuna kanjia hau epole hau sutene mwanamsho hatu za yon jume karikaturi ya fanyili wao nezido ya fanyili wao da haka filme haka fanya filmage ya clip haifanyilia harma l'eglise kabati dhambi yabo wakati choka uyonsi puisque kajendo l'église yende ya jikatolize shahende l'église hal filmage ya clip ya kahifanya abo katina dhambi husoni mwa Mwenyezi Mungu hata kafadhali ka husoni mwasi wanadamu bahina riziye ezido ikaunga mde yao mwanamsho hatu bati haki na mziye humkarikatwire bawi mwanamshe shujaa wa mbwana yaziwana orangu 2019 hawanilia yeheri yonti pia inemeshehe harmwensi hatu inge kwezi na mkeradhi riziye dingosi bawi mwanamshe sawa no wanawasha hatu sawa no wazaza hatu sawa no wandwasha hatu zayoni ngu merite respect shaka tu merite mépris. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensemble.